Friends ang angni oni buskango te waisa ma faifila tani humale angni ono kisa information rogani bagai te waisa hain ma faifila tamani hoke tabo software te ni rok apply sigango khalaijak ke ni rok document verification bo forong nai te admit card bo forong nokanai bo harani bagai ni rok share of angai tongma hala inke youtube bo korok safana ronai kriyo ma haike admit card nokata inke te document verification bo forong nai bo harani bagai saya mane yang ni rok ni bagai job notification kaisa sopai mano kaisa se ni rok information mau alka YouTube channel oni bising tinggi inke ani YouTube channel bising tinggi tang ni rok thong bare ne information mane tabo admit card nokha ni ni inke te result rok ani hote inke bahero ni bagai pora ne ni information ronai inke ni rok ani channel ba buse rok rangi tong lagi friends inke ni rok channel ronai ke nok siwi apply bukai mane te exam rok rok ani prong ke nok sia rong mitong hang ke porong bagai yang na siwe ni rok jai porong anak ang ban channel ba kering mitong ke nok siwe exam rok rok mana inge ni rok software ro sekang pila apply kaijak inge moni bagai tamani ma post ni bagai apply kaijak bo haron bagai inge tak document verification ngai inge na nyele nai tabo kor jaga nai ni di Senior Instructor of Mechanical, Civil, Dressmaking, DTPU, CUPA, Cost, Metallurgy, Stenography, LD Clerk, Cashier, ini rokom mani apply kaisa, offer apply kai mani tak lop mani last date 30 September 2022 ni bisi mani rok khai narek mani bona tabok document verification laita, document original telangi mat laita ke boro jaga ko mathana inke ITI Indranagar thange joni document map nai inke morok admit card rok popular nai kapra kini rok exam rok maro nai inke ta omno sire gyani rok khairung ma yang kini ni exam rok bo roma ya kanai bo heta inke friends oro tabo click ke tabo date for document scrutiny or jaga ko kaila hange tabo nugnai ini oma ketawa boni oma ta ni rok apply khai mani Senior Instructor Civil ni Mechanical Cosmetology bohero ni pagi ni popro document verification ni bohero ni nai ni sini tak inke tak 7 November 2022 ni siming seng mani inke ten boni prok document check hai ni ta 10 November jora inke LD Clerk roni bapuro inke Senior Instructor Civil ni inke 7 November ni siming 8 November jora nai omo civil inke mechanical ni ko inke 7 ni siming 10 November jora inke DTPU CUPA inke dressmaking stenographer rok inke stenography rok inke borok kang nai inke 8 November ni siming 9 November jora rasa ni bising kan rok dokumen ni original langi mata naita inke LD Clerk Cashier oni inke 7 ni siming 9 November jora rasa ni bising kan mata lang nai dokumen original inke takor jaga pore ni negara all concerned candidate are hereby requested to produce all document in original mark sheet certificate of educational qualification, post qualification, experience, age proof, caste certificate, CITS if any, along with transaction details of the submitted application fee. Inke tabong nadi, nani dokumen matlang nai inke, nani mark sheet certificate matlang nai boni perke age proof, nani matlang nai bohake matlang ikang nai ke bon perke ST certificate nang kita ni rok transaction kai mani apro online te ni rok pasu ke garang transaction kai mani bonon ta Google Pay pha kai ka ke Paytm ti kai ga ke ni rok bono online te transaction kai mani bono screenshot naru rok mani no print kai ge brono ma ro nai ka or ja ke transaction ni rok 7 ni siming 9 November jara apro ni bisingong nai inke di dokter sujang nukla hana inke asuk jara tini friends ang kene oni friends ang go share ke sira di pro go share go apply khaisa ngai share to ha ke pro go siwe document rok no go exam ro manate inke ITI Indranagar thang exam ro document mak no go
ke friends boko time ke 10:30 ni simeng 4 p.m. sara. Then friends asa sara ten jotona habai.